Therepo nifai krehini Hauraghat constituency popalu Bhojukha Borbi Pathua Klamalong Ingdengkre Thok Botol Kiku Ninia Parman Katalun Panalong nifai krehini Kijut Siarni Anikangsam Aporat Amai Pi Padupang Bangso Amai Long Tirikam Amai Pu Paniram Provinsi Mai Japan Popon Mai Long MLA Dorsing Ronghang Kaningje Pontu Non Kirangje Tiklo Char Hepi Atumaphan Scheme Pen Lak Cap Char He Kacharli Ahen Kim Pon Popusi Lamchak Chipi Dukan Lapen Bangso Along Padma Shri Award Kelong Dun Dhaneswar Ingkiaphan Hauraghat Jutanga Song Atun Pen Alang Liphan Archokong Lapen Puthot KACEM Akehai Khonsing Rongpia Hin Pen Lunka Namalin Ingpu Pon Bangso Along Aluhi Sarpo Aman Pen Number 3 Natep Hauraghat MLA Dorsing Ronghang KACM Khonsing Rongpi Padma Shri Dhaneswar Ingti Lapen Ongdung Kethikidingatum Chutongdung Tokmoka Pen Waisong Terang News ini cium angkong lebelek, ni kau angkong lebelek, kau pergi cakap lu nama ke, anu tim tak lu, apa yang ini tu karya kaya orang ke lu temu orang ke itu pikirnya, ini tu usul orang ke fikirkan, ha, semua orang mereka tu am sudah itu karya orang ke lu temu pensi ke pajir bina, asyik pilih ini tu kita faham dunia lah. Ini nomor bahet dak itu kan jenis alam kamlo. Woi pisi kami kisuan apa risuai mate alam diban kicine alam dola asini alam diban angke. Sebagai kita menangge alam ini diban kiran kiran etake harat angka lo berkete naik lo itu doang tu. Asik kadang kau ada esok ini cadang ini nak alam diban. Alam ini itu anong ikalang Padmasri anong ikalake dan suri anong kasi ibu silonso. Tapi ini tu mereka upai ke mana kardian no, je ini tu kardian no asli mapuk kibo. Nak kita orang se pilih yang mana ini tu orang bangla kardian kaya lang sama mereka terjadi apa ini tu orang bang Padmasri ini tu aku ini tu cilang itu. Harap sarkar se kerana itu. Alam liban kita kelang, kami wajib kita kelang keling wajib ini nasi harus sarkar alam liban kawai bolo. Alam ini non bangke bangsa bangke kita nak bangla, bangke amen bangke non boleh asini di kadulong sini atengge non kita ni tarik impor truk. Tarik impor anarkip anisi hal dilihi governor se alam liban halas bang di pajir po. Asli alam ni namanya kena mahu kedua kali karyarat alam ni pakai dah hikmah tu sih, bangsa tering itu karya orang kerang yang porter tu ini. Lapan ke atas $100. Ini tu melalui kita hak, melalui orang ni lawan je, karya orang bangsa lawan je, lokal menjiskar boleh itu punya tahun ni. Lapan ke implement lokal menjiskar ini tu mampu lah alam lehat cemurung begini. Kami alam ini kami isi kita satu, jadi laporan dia sekarang fancy, almengalu kalun, begini dampo. Buat kita kami halabangnya itu berkorban. Kami ini tu almengalu buliulam, asinggar hanya kalun berber. Alu kaya ini kah? Alang kita alun kesom selu lagi. Halangke sensor kenan masapi. Sensor kenang pasal pi wala abirong lo, mulang ini tu lah, karbirong lokam kiskar mata alkaya ini wajib. Aji proyek bosoron di sini, Borbi Aklam, Miss Dojukhat, aji mana itu mana punro Hongkong, mana motor kiku Japon kurise, itu mahal lagi sih. তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰতকৈ এইবাৰ তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে অলপ মানুহ পাৰ্টিচিপেণ্ট অলপ আগবঢ়াব পাৰিছে আৰু আহিবলগীয়া দিনত উঠি অহা ডেকা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰ্য সংস্কৃতি আগতকৈ বতৰ কুকুৰ সেই সম্পৰ্কে যাতে আৰু অধিককৈ যাতে যুৱক যুৱতীসকলে শিকি যাব পাৰে Halo. Jadi betul ke meningkat bangsa dapat sih deng kripto bangsa deng amang pacun lo ni walam lo dan lagi joy ki pelayan pacun kan lo cepat tu bang do jono si pacun lo tapi ande tun
jutang jubat torikur ta tumkan Lasenom cuma jutang lo lun kana malin ili tumapal itu mah jutang jubat anu si pangtang ponje phana bang nakang pu ponji la bangke sedang ngomong ko ili tu ngomong ko kacing hon ngomong ko kasi boleh hir jume pilo penando se klaim dam si pangtangi phana bang nili tu mahin bentame un an jakong an cerap itu si nang litum ahin pen atau erat phanta be khan kon pati Karbeno Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang Ahin Pen Duarbagri Constituency Aro Kachingpur Amoke Claim Tang Adim Lapen Aki Miskin Kedengkon Jialong Long E Kangpu Ajai Me Kedengkon BJP Asong Council Along Jakong Wangdet Pen Penang An Kachingpur Asai Ki Claim Ibi Theklong Lason Thot Duarbagri Constituency Along Ta Richard Tok BMC Mandet Pen Penang An Chingpuro Lason si Karlitang Raidang Intia Kumli Inti Paprang si Dolamara Town along RCC Bridge Humthom Inti Ponlo Ladet Pen Dolamara Town along Amat Puti si Farman Karlitang Sarting Peron Amen Pen Auditorium Hall Lapen Lak Pokep Anatangka Panong si Children Park Kasalam Diapan Long East from Pontang Lo Lason si Dolamara Lukimon Ashram along kami Lukimon English High School Pen Sok Tek E Anglong An Karlo Diapan Towar Aparman Puti Ketom Lak Pokep An Long Inti Ponlo Lapen Apitu Baguria Long Tourist Department Pen Tikingbong Both ang part of waiting shoot high CM Dr. Program Ronghang Aridan Pen Ponlo Lapen iskim doan ingpu dapi kohora Chandra Singh Rongpi open stage along Rong Chok ara dapat aku jaten longle apata ronpon Hirang ketum ahoy alam pidower adim jasimet lokhojan along Lapen Monhedjong Baguri angkang Animal Corridor Kapincong dat aputhak CM akan lamte karjut nangke khandun ke nilitum lokhojan Lapen Baguri along alam pisita council ben sai claim bom lo Lapen Karbiang long along le kapret akhaitum pacerai long le dajia phansi cisik pusik sang khandun Pini ajai meg long CM Dr. Turam Rohang MLA Vida Singh England EM Lapen local MC apunten sai dengsi mesen ke jai le pichungkon kohora pen rishan inti ikeniเป็นเจงลอกเรามีกี่เป็นเจงลอกไม่ทางอยู่ตังอยู่บ้านเป็นเจงลอกลุนโตโมจอกลิมปูอลังลีมาทาสิการบีตุมตาเฮมเปกลองเวกนังจีบารถกัจจริยารณรงค์เกตอกดักอาร์ติกล2448ทำไมเป็นลองนังจีปูยูริซีกับปังตังเจงอิลตุมาสงจาปูการลีตังRaidang tiak hai alang lipan pinya kumlin laso dak lokal MC pen patir pi ponsi nilipan cingwai cing sai si wipon nangji pu laso matha si pini bangke kang pulo lasi laso kang pu along nilitum wang rapet Assam Hills Assam Small Scale Industry Chairman mate Dipu MLA Akhai Vida Singh England Karbiang Autonomous Council Deputy Speaker Rita Singh Hipen Danglok Karbiang Autonomous Council Wang Rapet EM Akhai Pidoan Local MC Mate Forest Buta Chairman Richard Tobi Akhai Pen Danglok MEC Akhai Pidoan Karbiang Autonomous Council Buta Chairman Kidoan Lapen ke dak na chetong nontu raidang ti ilum ngaching honai alang li somar akleng si hawaring tia ke hai pen chenglok rajen tia ke hai lapen ke alang li tum adwaring ti lapen ke penan dolang akorte murti amen pu teram pet ne darlo dopi ke masih lasi lapen alang li chor lapen ke angjir subi doan family tum gidoan adon arapafan nili ninga klong pen alang tumpan kurbang tu churu pajirlo lapen kita pini dora baguri emisia konsensi long na chetong don rong asaru pasar mekar mithur epo purun epai purun riso jang jirpo jirpi gibi githi lapen press media tum aprang sinang tum kadogoi phananeli ninga klong pen mate Karbiang Autonomous Council hoi penal tumhan suru suri kachuru lapen kardom pajiglo kardom nasi nalitum tame muhet alang lisopo akling si abang tihek pen pusin me raidaing ti alang lisarbura lam mu alang lithanik tokjir pen danili phandak
lokal misi dak prince ini lipanang tiglo. Warbagura konsensi NRCPR kapitang tibu kongres. Pola suhut abdan ng silo. So kitang tian nili. Karbino autonomous council pen SOPD tangkapen. Diponsi kapitang SOPD long sirkep RCC brisket warbagura long PD ponong. Lapen ke raidang ti alang litame Karbianglong district ke hangceng ngobot district Asongja Polo alang list tisu pini nili tu Karbino autonomous council pen ki. Lapen ke pini dak sarsing terang langkung HP Karbia Dorbar Karbianglong district ke hang ceng kapang tang asong lo Karbia Dorbar pola sosong long amai pu koncun bangke samsung singinti lapen ke mai pu bangke lake sarsing terong langkung HP alang men pen pini dak ge mane auditorium hall asong lo mane meeting hall community hall lapen ke dak si park lapen ke dak open stage tuji la te pangun pet kuti sira lapen lang listicu tuji kumlin buji kuti sira lak ke tangkap ini anu jok sama lapen ke dak PWD guest house dak in konik lo lapen ke ko tourism department men kikimpon tourism department ke kikimpon tourist guest house pini pon lapen ke dak kohora idea long bang suri sira bang paroko abang tuang dia tempat long ya kota aci joy pen dak ini so hala lu khojan long lam no anta ke sof sele pen pon anta paroka khai dum kaita hala sa improve long le ke kachirai dam han por ibe hala su thak pilo itu Karbino autonomous council pen klep pon bomlo lo pen ke parok tong kachirai le de dati pen ante lag baguri lo elephant corridor apu thak la so bang kan itu central government pen state government pen chingwai pon bomlo la pen kapi chunji persen itu kap ke pon